Ubusanzwe ijambo tatouage mu cyongereza ni tattoo, rivuga a picture or design that is marked permanently on a person's skin by making small holes in the skin with a needle and filling them with colored ink. Ifoto cyangwa agatako bishyirwa ku mubiri w'umuntu bikagumaho hakoreshejwe urushinge, bakagenda bawutoboramo utwenge nuko bakandikishamo umuti w'ibara runaka. Rero uyu munsi munyemere ngaruke ku bakinnyi 10 bazwi cyane muri ruhago bafite tatouage zibazwaho cyane. Top 10 famous players with remarkable tattoos. Ku mwanya wa 10 turasanga Djibril Cissé. Djibril Cissé ni umufaransa ufite imyaka 39 cyane ko yavutse ku itariki ya 12 Kanama 1981, avukira mu mujyi wa Arles ho mu majyepfo y'Ubufaransa. Djibril Cissé wanyuze mu makipe nka Auxerre, Liverpool Football Club, Olympique de Marseille, Sunderland, Panathinaikos, Lazio, Queen's Park Rangers, Kuban Krasnodar na Bastia. Yakinaga nk'umwataka striker. Uyu Djibril Cissé wanakiniye ikipe y'igihugu y'Ubufaransa Le Bleu, numwe mu bakinnyi bafite tatouage nyinshi dore ko zirenga 40, aho hafi ya buri gice cyose cy'umubiri we hariho tatouage. Djibril Cissé akaba afite tatouage y'umukara y'amababa abiri ku mugongo we n'izindi zerekana abana be ndetse nabo bafitanye isano batandukanye. Umwanya wa 9 turasanga Thierry Henry. Thierry Daniel Henry w'imyaka 43 kuri ubu kuko yabonye izuba ku ya 17 Kanama 1977, nawe ni umufaransa, akaba atoza ikipe ya Montreal Impact yo muri shampiyona Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo kwirukanwa muri AS Monaco ku ya 24 Mutarama 2019. Thierry Henry wakanyujijeho nk'umukinnyi mu makipe nka AS Monaco, Juventus ndetse by'umwihariko muri Arsenal Football Club na FC Barcelona. Yakinaga nk'umwataka striker. Uyu Thierry Henry nawe wakiniye ikipe y'igihugu y'Ubufaransa Le Bleu, burya nawe afite tatouage ku maboko ye yombi. Thierry Henry ku kuboko kwe kw'ibumoso yashyizeho tatouage y'umwana we w'imfura w'umukobwa Thea Henry ubu ufite imyaka 15. Ku mwanya wa 8 turasanga Lionel Messi. Lionel Leo Andres Messi Cucchettini ni umunya Argentine ufite imyaka 33 y'amavuko kuko yabonye izuba ku itariki ya 24 Kamena 1987, avukira i Rosario mu ntara ya Santa Fe ho mu gihugu cya Argentine. Leo Messi ukinira akaba na kapiteni wa FC Barcelona ndetse n'ikipe y'igihugu ya Argentine la Albiceleste, akina imbere forward. Uyu Lionel Messi watangiye kwishyiraho tatouage muri 2012 abikuye kuri Dani Alves bakinanaga. Ubu afite tatouage nyinshi zirimo ifoto ya nyina iri mu mugongo we, ifoto y'umuhungu we w'imfura Thiago iri ku mfundiko y'ukuguru kw'ibumoso, izina ry'umwana we wa kabiri Mateo, ifoto ya Yezu yambitswe ikamba ry'amahwa, tatouage yerekana nimero 10 yambara n'izindi. Ku mwanya wa 7 turasanga Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic ni umunyaswede ufite imyaka 39 kuri ubu dore ko yavutse ku itariki ya 3 Ukwakira 1981, avukira mu mujyi wa Malmo ho mu gihugu cya Swede. Zlatan Ibrahimovic akina nk'umwataka striker muri AC Milan, gusa yanyuze mu yandi makipe nka Malmo, Ajax Amsterdam, Juventus, Inter de Milan, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United na LA Galaxy. Uyu Zlatan Ibrahimovic wakanyujijeho mu ikipe y'igihugu ya Swede Blågult, the blue and yellow. Mu mayunguyungu iburyo afite tatouage z'imibare akoresha nka kode z'amatariki y'amavuko y'abantu b'igitsina gabo bo mu muryango we zerekana isi umubyara witwa Sefik, umuvandimwe witabye Imana Sapko, undi muvandimwe we Alexander, iminsi abahungu be Maximilian na Vince bavukiyeho. Naho mu mayunguyungu ibumoso afite tatouage y'inyuguti ya H itangira izina ry'umugore we Helena Segel n'izindi nyinshi. Ku mwanya wa 6 turasanga Neymar. Neymar da Silva Santos Junior ni umunyabrazil ufite imyaka 28 kuri ubu, cyane ko yavutse ku ya 5 Gashyantare 1992, avukira mu gace ka Mogi das Cruzes ko mu mujyi wa Sao Paulo ho mu gihugu cya Brazil. Neymar wanyuze mu makipe akomeye nka Santos na FC Barcelona, ubakinira Paris Saint-Germain n'ikipe y'igihugu ya Brazil Seleção nk'umukinnyi w'imbere forward.
Uyu Neymar nawe afite tatuwaje zirenga 40 ku mubiri we, harimo izivuga kuri nyina, kuri se, ku muhungu we David Luca. Ku bakunzi ba filime nabo afiteho tatuwaje ya Batman n'iya Spiderman. Uyu Neymar afite tatuwaje nyinshi cyane, harimo izirenga 5 zivuga kuri mushiki we Rafaela, kuko ari wafata nk'inshuti ye ya hafi cyane, his closest friend. Ku mwanya wa gatanu turasanga Kevin Prince Boateng. Kevin Prince Boateng ni umunyagana wabonye izuba ku ya 6 Werurwe 1987, akaba afite imyaka 33. Uyu Kevin Prince Boateng wanyuze muri Hertha Berlin, Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund, Portsmouth, Genoa, AC Milan, Schalke 04, Las Palmas, Eintracht Frankfurt, Sassuolo, FC Barcelona, Fiorentina na Besiktas. Akina hagati mu kibuga, midfielder cyangwa agakina imbere, forward muri Monza. Kevin Prince Boateng wanakina ikipe y'igihugu ya Ghana Black Stars, afite tatuwaje 33 ku mubiri we, harimo iy'intare afite ku kirenge cye cy'iburyo, mu gihe ku kuboko kw'ibumoso ho aba yerekana ko akomoka muri Afurika. Kevin Prince Boateng kubera gukunda umuziki afiteho tatuwaje z'amajwi yawo, musical notes, ndetse n'iza écouteur, headphones. Ku mwanya wa kane turasanga Dani Alves. Dani Alves da Silva ni umunyabrazil w'imyaka 37 y'amavuko, dore ko yavutse tariki 6 Gicurasi 1983. Avukira Juazeiro ho mu gace ka Bahia mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu cya Brazil. Dani Alves ukinira akaba na kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Brazil Seleção, akina inyuma ku ruhande rw'iburyo right back, cyangwa agakina imbere ku ruhande rw'iburyo winger mu ikipe ya Sao Paulo. Gusa yanyuze muri Esporte Clube Bahia, FC Sevilla, FC Barcelona, Juventus na Paris Saint-Germain. Uyu Dani Alves wafite tatuwaje 9 ku mubiri we, cyane ko ku gituza n'igihimba cyose muri rusange. Afiteho tatuwaje z'amazina n'amatariki y'amavuko y'abana be, Daniel Junior na Victoria. Akaba afiteho kandi n'ifoto yose ya nyina ku rutugu rwe rw'iburyo. Ku mwanya wa gatatu turasanga Daniel De Rossi. Daniel De Rossi ni umutaliyani ufite imyaka 37 y'amavuko, kuko yabonye izuba tariki 24 Nyakanga 1983. Avukira i Roma ho mu murwa mukuru w'igihugu cy'Ubutaliyani. Daniel De Rossi wakiniye AS Roma na Boca Junior, yakinaga hagati mu kibuga yugarira, defensive midfielder. Uyu Daniel De Rossi wakiniye n'ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani Gli Azzurri, nawe afite tatuwaje nyinshi ku mubiri we, harimo iyi foto ye yashyiriweho na David Coates muri Gashyantare 2016, n'indi itangaje cyane iri ku mfundiko y'ukuguru kwe kw'iburyo, iriho icyapa kiburira abakeba, kiriho umuntu wateye umuserebeko uteye ubwoba, hazard warning of an impending horrific tackle. Ku mwanya wa kabiri turasanga David Beckham. David Robert Joseph Beckham ni umwongereza ufite imyaka 45 kuri ubu, cyane ko yabonye izuba ku itariki 2 Gicurasi 1975. Avukira mu gace ka Leytonstone ko mu mujyi wa London ho mu murwa mukuru w'Ubwongereza. David Beckham we yakanyijeho mu mupira w'amaguru, akina nk'umukinnyi wo hagati, midfielder mu makipe nka Manchester United, yamutijeho gato muri Preston North End, nyuma ajya muri Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan na Paris Saint-Germain. David Beckham wanakiniye ikipe y'igihugu y'Ubwongereza Three Lions, ubu akaba ari perezida w'ikipe ya Inter Miami, wafite tatuwaje 55, kandi nyinshi muri zo nizivuga ku muryango we, dore ko hariho amazina y'umufasha we Victoria, abana be 4 Brooklyn, Romeo, Cruz na Harper, n'utubyiniriro twabo. Afiteho n'ifoto ya Yesu ajyanwa n'abamarayika 3 bahagarariye abahungu be 3, n'indi tatuwaje ivuga ngo Dream Big, Be Realistic, amagambo akoreshejwe na Jay-Z na Beyonce mu kiswe On the Run Tour. Ku mwanya wa mbere turasanga Sergio Ramos. Sergio Ramos Garcia ni umunya-Espanye ufite imyaka 34 y'amavuko, dore ko yabonye izuba ku itariki ya 30 Werurwe 1986. Avukira mu gace ka Camas k'i Sevilla ho muri Andalusia mu gihugu cya Espanye. Sergio Ramos ukina nka myugariro, center back, akaba ashobora no gukina inyuma ku ruhande rw'iburyo right back. Akina ndetse akaba na kapiteni wa Real Madrid n'ikipe y'igihugu ya Espanye La Furia Roja. Uyu Sergio Ramos wanyuze muri FC Sevilla, nawe afite tatuwaje nyinshi, harimo imwibutsa igitego yatsinze mu minota y'inyongera batwara Champions League ya 10 batsinze Atletico Madrid. Afiteho na tatuwaje y'izina Rubio, akabyiniro kase rikaba n'izina ry'umugore we. Hariho kandi amazina y'abahungu be n'amatariki yabo y'amavuko. Sergio Ramos kuko ari umukatolike, afiteho tatuwaje ya Bikira Mariya n'umusaraba ku mubiri we.